Matang malungil sil sel merabek agro-gui. Yakmal mereng asule menukla mo sebeden mot makartial nia. A program ra kau sisa akla. Mendiwa igel bekal program regit. Yang artia nga akan bes kesolei, yang artia lo menggal ko host program arbora idung Joel Toribiong. Emergoya ngel oil contributor tial program regit, budget analyst, policy analyst. Ang agidele Mr. Harwo Wilter. Mengakimal mereka suliu mereka kemal mereka suliu teru rubah kalau tial tara sandel do pa esat program ma di ba kuling terkawe Mr. Wilter ma di wa igal bekal program regit pokwa ate alal hum maskau kora mo open na program regit lo basel ku kora mo meser ni yang issue el alwik e mereka do bodo bang itu sih program regit apa skate alla ya kamal musulang e kambese en malunilitasil seperti kelas mal isyur elang agurren se ndir kengara togoera yosang abajet nguai sel mal gora tua per elang asel el proposal lo modo nilu asin continuing resolution awai al ngara dolong lela ay gal tablol blar olbir elang Presidenta mlangun mestri tira obal mol mer elang temla aguk kumesa simbung en nguai al dulu asin mlamo 2 times el girel mornya conference ra dong le gal tablol blai ya gotel meeting el diluba adim lagal resolver ni seigira gudung alil last el gumeser ni tira milingir ongerul meeting girel morngin da unil mla morngin dirka envi el alsil sra gural mei e agugurren sra radio e orren sra adra news etemel gol wasi girel morngia leadership meeting el alsil oh ise manglam lorngira tu taun dia gudnge enving dirga bogudnge wasing mangara narnya blil الجيمير ني بلا ريزولفر ني بيا أبي سواق المودوليل تغوي تياجي الجيرلا تغويرا يوسان من سيل بدول تيراك راوت من الله يا غوكنا أوسنجي غرني يديرك المنا السيل ملانيا دي بيت كما مساجي بورونا أغاستوسيونا التياجي Tirigelo baul lebong el krisi obsang rablur belau adar olbir raglulau la gugos negarnim omniwe ka constitution masel le got ula budget marul waisi ngara makmul waisi al sugum mo waital el al viaga budget en girel olbir raglulau molulia decision til el moral blue lo así que como magarat ya yo treta le ngarinya be birata men sebel si meragavelmente al sum olbira lula dia tega acción presidenta sebel lula uldaso dur clinmo en bisel uldaso adi uldaso dia al sebel molla mal suguma presidenta mo itia udo del virga al bornia bil olbil el gongerni en la itia lula constitutional belang meng olbila man maranya tir o ngara artial togorela al sugum tafel el diaga del dia al dasul mo lodur klil ma president lo tirak kansel el submiting a president en sabel simra gablement belau el president diaga a klisi el lot bedia udodra abuai el morangi dil ngara seguida constitución mal mo toca debate ma clown roel mangarang en dinga el olbira ditleo al sugum india relli mangaga bai malom dasulo asal adol olbira giril mo olnital lungol rogue motaran di maluben taul de suir egut maklile lagal masimra gabalmen en diagal kuk naga wasen diagal tira president tira adol olbira dimlagal kutmuklia angara lira yung utumirala mang agureng sa debate tra olbira kalulaw raigel hiring ang mlangarngi yang mlamo diakal isyura wasay ngarngi udo ng diak
tamla wa blal gange le rul blai lo asen maral ngaso saudo muda swal adorur tial yosam ma gumesa klagaru se gambes ga mayoel en watiagi so makalui de kom so braga le gami al muto malk me de tial to le nga dak nga to abal tiksum de umi aktor rensa omlgoi manius sel gumes ringin al adra hausa sei tiagira giblam reli manggiri ugi gonger ni mulgora adra seni segum dasem telgibel luli keltora uloswe ler adra seni taviaga necessarily aguira adra hausa google the suite ngalinya a formula malu procedural girillo el morni usabil el motaul the suite ese igiva lo rurnir elang envin diagal adu almera de tivimel kula se tiagiva position el gama men giril bongernya mergo tordo marai man agumes ringin mlamo diagal adu la reason mlamo diagal orreno solo sengala ule mlamo diagal ngarisi tedi i omda sugulu asem tam sisi tam itu man ak ngumeri se mergonge seguida guk ko osnge gni man ka guk po mal au do sul mun wai se nga wala tal mal Oy, ela kada bay rulil wasi. A president amle propose a budget, kantiun budget authority. El dio base el klungela audo dortial mlombrek. El kadir kara al se el mo expire a September dori. El a house a diagal okay el a senate amlongu emlo ase sinsia kadangara COVID-19 el bel mtar busul time el egana mirbela wa a diaga sel clow lu egana mirbela ul turista diga meng ado mesra ortela government maklungela udo del dola belor government temlamo awanai mas ini tanggal selma al mau dulu asai kami tergib mau lo mes tertial lo mitela udo de gral tergib saya dulu beriau melakal sal gukmal tiang abe kasal di mitela asai next year mau la ro gutto mera saya wal gora dulu la senet etem lo mes ira se kahal de doga tribal dong yang tira tergib de sal mul mora next year bodo sem oklengi sel besel government al adra house ada sorry sih jadi wasai dia gagat posisyon ako mangasi ela say dia impas ela aseneta ngaringa lo mesengi mahaw sa kung ngaringa lo mesengi hindi elang marala sisi toy ya aktira kal diway ka lo reng selo sia uriura ti ay gidan nombre el leadership meeting lulmu atu klok atu tar el alchin sel mo ngwalans mo ikrelans eta Arkan friends committee members rabat cita ikat teblolblay ada lang adu as we are speaking et tangara la mayong adu la siya kita wal kora update sa gitu mendirga kal kaiget sa at ko rabat cit kada mangirtir di halim rang si tiara wero mo saudara mametero a presidenta sing ledra eugela watemela la el dirulia continuing ul muskumi mo gomrulil continuing kada mangul tigel bran mera nexel kepo dia ka krisi ederingi kerdi wase oi continuing ma hausa konge ma seneta konge le kada mangul mo spera ngedelo melekri kada mangul ra next administration ngara os ngemerse olbira ko laung girel di mangul dia kal chance una duli tigi del to la mutul melekli le come ala dem la bo mo gero akwa sing man mo to ga ro mo ai ga gidel mo sa ndi bo la tamela la Yangar lel olbila di utterbo, mga representa di utterbo. Mga gugo mes ngil wasi. Presidenta Sabel dulio ul dosuela, til gum lomre kal mulgorin. El ul dosuela bralo otil wasi. Kerdinga le borda 2020 budget. Ding ilu sa igidal na sa tiay akan tinin resolution. Mangungil ang Google dosuela presidente girel Sabel duli sa Envi olbira keluar ngal lel morsel sorini.
Masel tinggal presiden masing gire del tinggal kan tinggal sana maral toy. Endi diagal breben tol olbil morsel sorit tal batir. Sei gida ngau temeralla. A final authority ngar olbi. Muai sei. Il fakten obo momesa sistema americano le tal sistema del adaptering sei. En diagal presidenta mul avisai do la sei do la siara en diagal bo. Molbi americana avisai del sel bola gatai et metuog del wasei. Kada mol manangagan tinu resolution al wa labor tal nomrek less 10 or 15% or 20% sel soril lo yarni. Len tira o lobong lol garas le lil mong el fel mo bola ka udo da 2022 mong en dia ka tira president kun tri ala do olbi bang lo le ngala ala ngartin te ila gulgor ni lo asei sel gume senin mal be otro to le seneta ala do olbi la gila di mokmage mula se te gida position olbi le margo di te gida problem el gisang e yoen e come ala dire kan satya I'm sure al adra blur belam na masatya tu tiam la mo dia kal issue asei ngara constitution ngara tak mo agim na resolve se alu te issue ga resolve le te virga masao darni sel to goil wasei giri morren sel gama mara adra house agumda sengukti tigingir di tial fighter elang olbira kalula dia asbel di senate malu ben dia asbel di house misal gumesa president tamlango ititir kal mora point Tira maka ko. tira amlamo dia kal check balance with the president to check it other olbi tiagila loruri Sel povo. mo ai sei el gida malil til molom te el gida masada igal toy el asel gumesa ulap mutiam namoringa mal klolo yusra misom namo impas tamlamo dia rula udah olbil mutam aigal tablol bay mutam tangalal me bulul asay moral me adu le burren sa adra house mloria babiel ma gabar no lo asay me mlamo aya sera do debate la tora gobido moria skogil me india mlamo risel teleta al leadership mlamo turn al modia al leader se magira adra bulul asay me musugo mamal solver teatro men dia al mutnit Endi akelmuton melgoel wasi al sugum mo diagal merul tiang ya kabel men tamasi melul tolgo al masim en diagal blame la president blame la olbil en diagal diagal ali momgong bukna nga asil tatoy e akruli sel ngalel olbil mbin bigal sabel e president la senate mas speaker la house mal member la house mal member la senate amlamo ka gikra du trim lamo all tiger klisi lo lam agureng sa adra house ak masi either ko falor ka mam maluben le tiada ka bolto masel bumes la impas man marin Arngia ta tora bar los perngil describe ka the game of brinksmanship. Was it mal di wai sei el global morsel midnight hour e was in tangel gotol fold tangel gotol obus amatal ya do mes ya September dorial adi 6 days away ti asel gumes ring sual mo ngangi segi del tretail ni mutla agora amlamo amek le was ka hal bu dotta o de salo se alta adotta bo iden seneta mo madak tertial pressure adara blu mutta kibi in ya seneta vivegal blawai segi do sen jagale bestir adara house was tirgal gora ngarai gel belul gora mririawa a positioner tiral amo begitu tembo fon Ise kita aku tablo siang aramong en di silang area session olbira kalulaw en abuaya witness ra le tirga di digul dia ngari ata merbol kayu yung mo kay titakangal elang en temla chen setial session ra kabel menterbelaw ma leadership madoreng sertir sel dul was en leadership meeting en kerdingul mo na tokor belaw sel meeting na klobak ang diakata arod en klobak masao dergit el ako nang sel leadership meeting tirga dira kam nauk session modo ora tao do de suelo modo ora tao la modia se gid klobak sel lulum dasul hundas wase sel lulum dasul nya president ma arubul belaw wase sel bol mata busur raigal kldel linguk
يقدر الدليل arubukul belau mar merdele belau mokli bleka kulula ulgut mklisem la togel le bala tiksa waigel molgoy mla le tial impasa mlegirel tiagi del leadership el dia do reng seringar bulu mlegirel di morong she du result ringi ela ko reng seringi en wal gadarira ka session na drong le arubukul belau ma presidente olvira kulula mlam tiu del motomlo mlam 5 houses El digalo de Itakler me toma algera adra blula se kamin. exactly ela tel leadership meeting wa say mlarngia mle nyuni ke giral ngania berdele sel sugum magida ba president al leadership olbi maru bugul bela men giral ngania berdele bula say sel decision on gatmok say au tergok clow mle da tamlo dong okol man mlo da kau do swire mergo tergok klai muludaso di sel sugum kada mau spare ni sel walol gorniar pora itu la sel sum kada mla mo sebel ada bai ko mla di bait em la chipel ngwa da koram la ngwa value ni sel bereder ngwa bla molol sa bakak bai ku koram lo di tara toil kada meru ringi di dia kamal kora a clow lugi luul example tegi dengan budget ngakam le sel sugum la begitu bali leadership meeting etial tongora budget amla mo segi sel lungil outcome mo top dal ablola si dia tiagi di era tia sel lo si ta kwase meng social leadership sel dungu tel budget ngulo era central leadership yang ngarapal pulsi sei gitu era ngabai aldu mo kata kora se wal kora mlarngi abroder di overtime di meral kora ka pakaklang Maximla ay get rogul ay gal olbira galulau ngaringal luul sel de bor olbira galulau campes akaptok rak kadar olbira galulau sel logotlo mur olbira galulau kadot tebde imol la ngulmel dolgerin lo se rules of order ngaringa de quorum rabla ngaringa quorum ngaringa how to pass a bill magrada introduce a bill magrada adu ay ge gumes yang mlam tamal شيء كده اللي قلت يا البير قالوا لا ما قتل ملاتال مقارنة شيء هذا اللي أنا ميتين الدولة شيء out of order ما أدري كيا لأن ميجي شاد الدولي شيل سؤال ملقول الجريل قوم داسون شيل ترى قلت الملا interesting leadership meeting الملقدون راسينت عملوا مقدوا president را راسينت المول ممرك يوم مقدوا president chairman ra governor Silmon Momrek yung mga do chairman ra speaker Silmon Momrek semne girel tirgel tede ola ba message ay gal institution lo blari e gora mon breke tu goldar sa individual governor adam mangarel edim lang adan nga sel meeting was ka out of order akum da sum lam tamalas kido sel utalurora mlam kalkli ibelaw legal luul olbil karubak obasel ko trungil ensiringi mbalatix hindi ulgo man di kal mga budget ka magara Yang masih makabal men. Lel suguma president otiawan penil dia kala yang melaba later mas. mundi kal boringa senkyo Saya tamal. mundi ka senkyo tir Sei. Al suguma itia agar institution yang girel ngani om sodel lasen dulia executive order lasem oi tadar tertera el marasenkyo. Mugul. Sei gida gulgorni. hindi ko ra ni executive order ula referendum Muay se activen los manna mo confuse ata to militeru. Tial nombre del leadership meeting el girela a viveitra senlonga viveitra tial tora gobi. En man lo blagatakra al dura leadership meeting el presidente na senate mar senator saulom togornito. Gimlang lom tog mlengod aul de suite. Mar adara house ma presidenta vi lagal. Mar governors ma speakers on malgora tanto. Mang malwa ise makman ne dal alla ul de suegel mangil wasi. Tiang mo harat letele. E abol tutak mo newspaper en mlamo taro gulto. A presidenta seneta ma speaker ma president amlamo mag-sign ng agreement diagonal mong nagara sign ni makmlamo sa aspecto se tia kali gukloy si kale sal mala aro niya Google top da tedel el til tedel sign na babel dia ngado ngim budget akmalo ngito lo sal sum se gid omrul
agul mitra leadership, ma presidente, ma a senate, ma house, a speaker. Akmalol ngitu lo se mo aisar bulua per teliu tia kabelmental kemamal adara belum makamiu. Dia ngadil kamiu tam guk tim ngasel so mi mo mangal wa iser gitu kamal bu. Saya kira tinggi tak tua wala tiksa. Okay, sulan. Para itu kami kum skam kau terborsil. Oi. Tiga kau rela. Ngaka suaka lolo ultra kora Dios ngek el gilel tian lo mereka senkyo udele wiltera ko makambes ak koltal diak ngara senkyo mo kata tarra diak ngara senkyo makuk me adra blu e ngir gida kada adra akasis akl mo do mesringi mesaudringi maku mesa bela telgi direk guk na odura togora balatik akmul wa iseleng ara adra bela wa tirga gida Dios siul ade diak mo dengel wa singgang wala man meranga dia compare gitu mar adra merigel yang kita ko mesra senkura blura merigel. Adra merigel dia kan sebe el demokrat emo tungel gungel a Trump perka. Leto oklau. Leng dru ulem. Klau merar ka ora to gora blur adal te kiral sen. Abela sel gu mes tiral candidate itaknan lam abladrar adra bela. Tamlam takrar kan ar deled amlam takrar senkyolar. Leng selgu meset tial mlorngi en tirgal tewal candidate adi dimlak o ullo bang morsel silsira senkyo. Dia kalau amrigel di el al silsi obra simbu tu subdaul wasia atrampa mager ewal basen te elim lo mager edel basen takluk len delong lela tablol al at. Diwal bonya yakura ngara semarang metal. Sebe edel melang ringil waisi. El atel bala tiksir elam lam isik to the point. El kedokora wasi kampes kedomlor ataun hol rasus. Itu wasi ya emas medbuang bula candidate. Mendi dia kada label morngi mom kada sogdia. Atentor ngi mater ngi morgan. Oh mungur. Esel bonya senkyo akum dasula si tirga maral ado mendi kala ngas arendir. Di ngwa sel dungul ber osinga kasi to man mil ablat. To mil ablat ra adar bela man nama medu lo bala tiks mo. Tadi ruli mukada sel debora mesegde etemel aksyu bergide mater gide sel bonya senkyo mo dia ko ngero si. Tirgel trul adal mle giblem aksyu bang telar tiram le senkyo na telar tira dimla. Ada semel dong ise. Ya kum dasu abulur bela isik tal sukum mendia kalul terkok lagi gide tokol doruri. Ya nga kampe sa dito ko bakara sila klangara. Akla klur tigal bi tial blai. Ngarian liberal ma progresif. Bakri membera liberal sel bol kldi tial beli la senator baulesa amlania restaurant amlania Fujia. Restaurant rangir turong. Serang aramo baulesa age building ergim. Tirga rogul ada morse gide mo bitin adra liberal. Michel Dabong itiding ala dolong liro asing eita betul targong tirgel liberal party e al segundo ko ngel wasing gambes o to todo do de drogulo arbe bulate estat lo asia liga liberal mangari sel sandra liberal el amlengi kala ya sana progresiva amleptu e que do mesre belaul el asel dongul meranga el alta makmle medengel wasia Isidorom le progressive, ya tarong le liberal. By their political affiliates. Hindi ka agora diwa siyenge delegate Oriol Joel, hindi ka mo tingel wasi. At tara klub simule sa ingra babiyan ng Marte ba Republican. Ako mda si Sidam Larmi de se. Ang mga Moses sila ng atiam blool wasi giredan mo political party. El akpla mo realize wasi abela girelo political party. Up to 3 at the murt. Akmal up to 3 lang they made to believe wasi nga kagaring opportunity na. Semeriar to mo taptol udir mga ngaligir ma aklo meriar ngertir ako mda se tman le break down result ngari ngar guk mal le appreciate was wow mama madel belaw rogir almost to brar ba this short duration of time endim laka tara time el gumral was tulum ras was kerdim le push ngi rogu to the very last hour siya ko dia singe ngi ol ngi tra de belaw lo mes ngi mo seriously leng ala ka belam tumal Sular por ahí, kami kwa para reaction kalau kira tinggal por ahí. Ya, naka lleve del viaxal mal. Arada obviously temorai kalong di bela sumi tol ge de tir matemo. Bai tuli swegel gire la ada remult. Agundasen mungil lesonen moral beklada lo así.
amaklolon viver togora agal mo malim ablungur ma ungil togoil madu aviagal necessary change ramai dara mangi ara der bela maran namo tulgibel madu senkior wa ngara monge ya sum tograul mora barbecue e kamna mogara feel obligated kira bai mlamo kada bai mlamo tega advantage taltoi mogmol kumagalila e ore di kamna be kawa man dergi ulo sakya vive ternaga agam besel viagal lioil ya omol gera giko lenga dirregal el nania tol guru ngim legal fusing mat inakla mo da so el sentir mo akmela sentar le gulu t-shirt tra a t-shirt tra Johnson el mia mixka e ulul gora al gungela surang el bil erera bling makmu e dimla ka t-shirt ngi makmu lo tungiram e guk tiago ngelo asile da gam le adu gu ais gmiu lo asenga nga suegal mo senkyo pula sian sabiul suemal mo le radia kam migal sain bor kila sabel adim lam duranga ka sen sabem lo bailin di asem mo sen ma hale gu ais gmiu makmal ngam lungo ya agul mai sel mo long malala igal belulo mesa igal bowling place lo asi gora ala segel dermi just for my curiosity el mol e morgo gio morgo lam 3 u 4 ya pong e guger ngal lo asi ngal ge se kior gi segi makmong e morgo e media dul mo ala makmol mo mokla e morgo e ba oger ti quasi mlani lo so ma oger ti lo singa anse be lo sento tan saben e mo ti list el nem tigran kle ma tamar ni un skala ti di sai no tigre mo lo sento akwa oger ni lo singa anse be lo senkio la igal bail e tome sana ge dula lo ase halda akwa da mokle temo do tirgel pol watse selo moral o e tla murgik mo sen jahal sabel ngila ania igal bail lo bail mangal ngal ga se indiak girem mo chensra bile mo sabel makwa se o ingania la da bile ko ngam lai ingania abai del dul bulus pengira sel nombre kan meeting mutia talarak ma olbing leng mutarak maguk timlon open ram liga ngutel bail ngulo tungira mangaber tel tisu e ngutel go ngulo iti asam lai e malan mo kamutul mo okla gumesa amdri tira tola o mes tirgal polwa tse sangarulet matira dang okul teru ngal makko mes tire go ngoda amdri makwase al sugum ngania problem en gal so al tom le abak sangar ngui man jak sen kyo mo orol de ngana temi etedil mo magugore emgi sug murtila sen jak sen kyo elak mo orol pa litra la mak mo abli oi kage mura oro makmel mora Israel ngubtital bilegal mun ere malgo makmere e tungi angol el t-shirt e malgo ngemral mora para mayoma aksentio man diregal la girel mo triple takla lula igal sentio aguren lo mgodong igal result sentio mal botonga mle ngakle boira ya aguren sengira anansen masing mal botonga boidele peletele la anam ne sentio arterula leng lagi mlang san mamlo takla instruction matial tawal wase terung ar adawan oh alang ia militar terung lo malay menggire dan man Waisi. mane betoa gel anan sam dilu lo sel gumes yang moel ngania problem rise segile man segila to aban tik subject experience ni vi nga dir kam logo lo asai bom sen kiology issues elam sen kiolos pe agal mangarani musabe man mo guilty ro do swem ro riul mlok magalila Johnson nanggalela alem emega kam sen kiorni buk sen kiotala metia guk mali mo yora e fixa adal mo bundasen seguida ora kamin tangal gila tetinga ela tel sen kiom lo ati agide
Surangal Junior ang ila 46% ra vote. Arnold Oilo round ring mo 26%. Chanson Toribio round ring mo 15%, Allen na 12%. Ano yung lolas? Ay sin go last. Hindi ko raman le surprising result terngiling kita ulah dengan selalu melogoy adlo asing lagin koraman borok. Aku makla dire kal arbo itu nga meloga dire kal wal koraman blok close sige del vibe lo asing. Di nga kabay issue nga ngaray kel issue blel race tir kay gidel other route. Ela oilaw masura kan ela nga adaman selmora. November 3. Di hal kultuk kay issue ra alensi ma chanson tribune. For example, oil drilling. Ay galbaw to reflect raigel policy issue tira mepus at to era cannabis medicinal marijuana. Siyang wangarang. Ay maklaw dire kalwasi. Nglo omol to siya blur bela gire lo mes el budula. Es el income. Ay baby ra major initiatives el kuk kilometer ti ay gidel senkyo. Mengmelsaw da kato mes ma program sertira wato wa housing ma back pa dengel ay gidel. Mela egal result what does it say about those issues? Al ubar adang tuguk tiwa say aku di support renggaleng so al makuti mo siyang tuwarngi, alam mga niya family affiliation na kumam. Then basically, selma daw mesa, yung issue. Bato kay gel, program, nga ka, kumda sila say, sabel mo tokoy, din mal ko na far-fetched, wal ko na mal, roy, maringal tokoy, akmatangal wasay, sel, next sel government, mula dia kal sal mo roy der stel ngaring government trela sal bu mestra rola udas para rola aku kel kana nai sekal isu maybe aloral mong mongo de tira mo adapt some of the initiatives that tira kal bu pebir ad dimnakal ngase ito bola mo si sebunding it's gonna be interesting down the road that the mestra tretelela asenkyo ma initiatives ngidil tar tira kal mo mangilta mo o si seperti del kukte men ngar obis. El asel de bora tirgal mlewin el tero. Ay si. Kada mla Amerika senkyo mo mora. Let's focus on take el top 2. Vice President tingi amlo number 2 about 26% and negotiate ra compact el alta. Al do aseng mo mera December. Mo mera era lungo obis ngel mo president. A junior ase al sukuma ngil tak mo chen segelo un morba. Omom da siyang mo subject al maran mil talbuil madringin uglay tial vice president el candidate mo presidente e negotiate ra lo bangela marigel en galm lang wa 46% el candidate mo presidente mang do tirak lo uren ga next president ulgo man al tokoy mo kada stato lo uren ga next president tiak do ngal tirigel guk maran me ndi tawanar sige del tokoy ra compact Omom da sosial liya tiang mo subject ra el issue leng igel mle mulgoy wase oil cannabis na trela dio luben tritirgel la other mother eli they themselves was a gora bullet sel orchestra ba l'altro ka it's a bullet it will never come back ngara osngam girense Nga gupi bogul gormia abeis ra tignitir kala. nga maktirek Man selgum tap asurang la mulu ase akpora dru alle akchensa kampa ina wen dilulu ase ways dilulu ase gumda swen ka amber fandir approaches and numbers o nga dili ka lumra selto endi dia gumra lu ase abela under cell itself el director togora military raga la ngarang Kiram la gongay genro guilon tiram rigel gira soldado. Kadam la donate atmer, kadam la amo magamada lo bantrir, kadam la gonger tilo asem biagim ara ngil blum bel sisbel belau logio atoga militarim bim rigel. Segum godon ase most preferred nation clause la andela gampa.
Tira na Amerika amla secure ay gigil right. I see. In return, itamla fera taltoin mal club gur nga ge vi manuto electric mal gur. Togora iganami. Dirga kal rula ngod investment bela nga ada Amerika me ol nga seora economic base ri. Abai igal stimulus la Taiwan malwasya aval. Ang aniya tergibel investment tertil girela revenue generating project. Togora kojo tal Clara kojo marada Taiwan amla amrula igal Israel ma togora sen sum te promo pa yeyi to togora o mangel material mo. Magumda su egi amla under sell a price give la yel gu pangaira ala ramrigil. Mang akmalgol wa isen di viak na negotiation ng vice president ta Eden. Maktir ke mengil wasen ngara mo result tani. I see. Madiregal dimlak design I was undecided until bol next trail boxen kyo. Len dimlak atar Kabo tirgal. ka sila ba security? Dimlak atar tirgal el dulia togo el gumdasen mal giril juli du era loru lang evil to. Sel togo a black tali tel el program giril wasen. Giren el mongil lomes Legida already ngani audo del dollar. Ngani audo del benilai $2 billion americano. En vimle problem regida en vimla have invest el mora a revenue generating project el mom tero al time. Mama America luim ay marage gida vil ngara walin. Okay, mailak ti subadaw si magawa o marara a negotiation rato ko do del morba. Agu marasi. O mom das. Etial el do la tronco se viu. Le armasado de guía vice president ma president el tamir mo sa ma Arnold. Have nothing to do with the candidacy. Alle gulgol. Tiagira question na dirga bol blanca. Tial negotiation abol merek. Ito mo malara ngera da bela un dia. Al sugumen dia. Dia. En sabilo ay. Dia ka le sero negotiate ka ma Joshua and dim na ka. Sero approve ni siya siyan so dim na sa ni da was it. Dia Kung na lulusay nga rin. Ang marko. ak manangaliti lang. Say gira tara failure of the sweat. Oy, di ko mlaro lim tamo ba tira ka rin. Ma say mbele mal bolol tirak ni. Abi gulgor ni amula say. Kid the mall nitan mutol baby raw do del mo girela nga. Elang nga kabay swak sel line ra arbora ito. Lang wasi. Ang argil el vice presidente candidate a negotiate rin. At tigingel ngel tara candidate whips wasi. Al tuang ulo sel whatever is fin negotiate ang ulo iti. Al sumo ngosisyon ang bereng di ako marari. Era tiagit ako wasi. Kada magarang madangel wasi sel number mo tuwa mo negotiation ra Arnold ngia leader tialigang vice president. A public issue. Ubang is the best number that we can get. Seul makpaseng diral sa kaldulia tolen dirag gisayan dari. Eleng maluang ara lologa la do mesi kasi kaya gida at least at for say gida hindi ka bodo kasi kata undersell ourselves. Lego klungel it's the best we can get then. We run into danger at suma ada kuk mewa say hala dum talo itiu to start ra goto. Di hali di ang nga kadiri ka Lorenzo tira ka candidate maktimis committee kita baby. Aktira kam laro siya vice president tumulgori. Amerika la madangali albulet at this time. Aktingul morise. Le al sung madangali albulet makuktilu atuna un mis kam komur. Mai si. Sige da. Akti morise. Okay. Halak portal issue nga kay Adulstera next week ang kanya October 1st Independence Day Ablurvela mo o celebrate the 26th year of independence. Sel madala tial madala Palaw National Team il mere elong park seblal sel ni aigel ngeso aigel to blur adal me funder sel aigel facility improvement sel albasyo yang aktal dir mil sa tiagi tole el sela team le tamla rulia close screen ng belele elo agi ngal ra sel mangora theater style kang aringi o mesa screen virtual forum say gidi agora a close ngia blow up
iga nga series of activities el loob al mol mora October 1st. Sel na mora October 1st. Ya garvi mo mrek ya campaign amra le gida ko kalbang ra OBF. Ya kada mora OBF el mo mrek el mora Halloween namna mo October bla belaw. Mula mo sa atin niya amta. Oh, mora Halloween mo mrek November 3 senkyo. En November 3 senkyo yang ani ayel major fundraising event tel mol Thanksgiving, en Family Day, en holiday In 2020 conference. in 2020 in 2020 conference. Kita belur bela orang adi el tumatas kay chula git. Madinga ma osonget ma karakter. Ngladia te lelap tulu mau do semel koramo o lelak koramo bli dia ka koramo clear yo tial bombardera ka rose information si akal dia kan tribute mo raigal to koy Nguai se gambes al sugum dia ka priority ro. Nga ngania priority nga malbori nga ngloy nga priority nga. Di nga ka, sige tadi, maldi kita baka mentra ka tira. Abela ako tirigel ada dirilia mga mokrab liris. Matesendera invitation ng meranga kalwase. Ang korak malo pretar ka mam tial. Matudonate tao do bugdo mura daga yebo to celebrate. Ali kita ulang tirak med el meliol el momot mokra 2020 conference. El ako sa 3 October prepare kita low parin mos 2020. Kita Are we out of our mind? lo bangkara igal campaign activity makwase kita ada kasi lo gula lo doswe sama ano huto. Dia Ada na mo smart sige culture. Hindi tan ka kita diri ka. dia ka bela wa isel belu. Al sugum dia ka arroz ringi man mo muse dia ka bela. Akul magaling set ko siya liga tumatarayos. Maise. Dia al de tulita lu de suero wa abo no merege. Man lu de suero man so al bulu. El girela tora udo ma girela atingela surang atingela vice presidente o ilo entar tira mo presidente mo esempio okay tiragal te ang sera gurren sa tira el campaign etamle taul do swir gira i molto to ase agiol nga sera adar vela tamal mo mulgar to in the end se gira al trial gan winter botel sen kyor nga ak mo reol gire surang mulu ai sei Charson mong mulu ay say, maalin mong mulu ay say. Adire ang no question na uldo suega timing ringilo asi, how fast can you do this? Ese gila di mlaka tartil en sueni, el mera Google do suet, el mas sencure pa makmo, mo sencure. Maman malarnya tim lora igel, el black question experience el tirgal teo. Emergong e maigel blal dulto. Ngilo ase ak mo continue ni sel bora drual embek tu time lu muklat kala lu ase ilia ka giro bilu se gila campaign ngal mo al bulu ase gire del mo orgi ksel to le tara problem rgi ang ilti tirgal adal mo drual emergo tumla ini tulna mo da kalorula ul nasol ngal ngil bekla e gila dili lu gol bekla mo to to clear lu mei marakal mei enguk ma temel ngal ma rodan Magumdas en al gire de los dio al muto al fut. Kahal dik pus kumiti del lastel. Oh, y hal tikti to kampak temelgo meleng ludo. En nga gumdas en al gire de meleng audo. Nam da meleng audo. Gila nga nga audo de nga savings trust fund. Ay ge audo de. Bai vil give meleng regi. Meleng audo de. Malang about the pay interest mo bank the pay mel belau. Como lang dia tiagi la formula. Oh, you mean funder tial COVID deficit? Maro maba dieta siar maranclel. Sumo mal sorry. Dim order a presidente order olbilo así. Tiagi la uldo suet. Ngau do da trust fund lo artian. Edo dura da America lo así tiagi la ta requirement lo mam. So milon museo lo mam. E mon museo lo mam lo giwa atletele. Ngau la kula isei. Tamle task United Nations am le task trusteeship agreement tadi lulu asik. Oi Miguel gomlom sisiram gamad mo como ngara trustee. Endi gagi da ureriu. Como si sa kertil mo politically sabe,
como tektiara social program til, hospital, education, public safety. Erulia economic base til mom alu tal government. Say gila ngal lira adra merigir. Ngala tamna sis clean mo politician ngal gida vigal sorin mo ase sorin mo adra congress. Ong eru tamna mskira udo dul dalo el diesel gil hospital, ma school, ma blia bulis. E selur gadia iga igidel lu ultial tualu lega mbiaga economic base belau. Ma dirgal borni. Emergol lu imerak. Emergol el mutugu masera negotiation Hawaii. Ya Johnson ang yululu asay. Kada mo marura economic programmer belar el almong diga lutul. Diga giblutul ko nga ang to kay ida so mam. Matigil nga mangla al self vacuuming. Ela tamla mutul mulot tabdi da ko nel ngam tul tabdi gida dilul mot tabdi. Kita dilul mo tubdil adal mornings. Elak mas ka di insert Ya lagi. ala manigal mangal mutta al bulit tigal ad tidi ko. Dia kam di tirigel guk ne bitter kumiura senkyo. Adi lutil am kitil dil. Ya ala mereka. Mangaram loti. Dia kita besel lo. Dia kita besel lo. Ela ang guktim lo sel sorry ren dinga al temela negotiation kasi. Ada kata mau ngam. Magad gilo ko damat lo top der gida anara rukma bolabe ela ga guklu tal mo ni. Se namo betul. Tiko ni tikit le korang kampes le korang top do. Aigel senkyo mran main absentee maigel. PPP mara. Aigel bolda kailangan surang lengwa 50 plus 1. Having said that, yung suang amla ko trim sisi il vote loader outside vote. Stop as senkyo na November. Ay gel nga sura karo kung mo reach sa 50% threshold. Di aku kyo mes ra bingela senkyo mo da kasi tigi omda sa close support amorngi ding ada kalbol enough ngulo igulira. Selbita. Okay, dia na mo dia kati. Aurong wasen more than 50% amle senkyo. Ang less. Hindi 1985 wala kalwira nila absentee lo ya last still ulgubang kasi 1025 am la mesois ba ay girel mesois versus ko gira ka pasingil kana kwam ni lel siguman ngarnya mel next week em lai mi tra Tuesday nya the line el girel mo ko tiang hindi mlabay sa sel result tra September 22 sa Tuesday ya mobile mo na November 3 election asurang Luis Junior Arnold Oilo dirigay gid lang amlo top 2 mobile mo November 3 November 3 kada mo militra mo president mabo vice president mar other all be senators mar delegates Kita mo militra leadership meeting hindi. January 17 ngoy ngarang kada mo tamo maeda Mangla mokla to out sa iyo November. Well, normally, klolet, Senator ang mulak tra. senator, especially our delegated Kiragal State, tigal kasi amo, top ramlan mo malaktir may mo. O mga rabli meng, talamo lo. Tami mo ikaw. Ikaw, mo, bukmok percentage. Madi ka mga ng mga order, tala o si Clara o takaw. Halek puskima question mo bola kalita mo. Kaya gila question. Kamu marita mo. Omong daswe. Ya olbira kalulon sabi dulyak mo ngalaman dan masimla kamalamin. Ang sabel. Dia. Tila dia ka. Hala kwase omong daswe tumuruli. Tila dia ka halek pas ka Sa insel. gila ger. Dal dulasen sabira kwas. Sabira giril ruli. Kadi mo gero luwase. Tirgal betul talal ada umam dasar tu ilmu begitu. Ada tirgal cincin, tirgal mengeluas engkau. Tirgal mengeluas engkau. Ya dia kali tambahan dari. It's the game of brinksmanship. Tirgal since in the last 6 days si government assume ka pas budget. Ito siya kahalap tara gisa Mr. Wito sa ngobus abatalan dia. Tirgal la kayo ngeng. O magawa ang dulasen dia sabil. Ya dia. Ya siya last minute. Ang last minute tira mo ko ngergi. Dia kor siya le vela to. Lubu. Kale klutan na rora question. Mal sugum tumo ko nga last minute. Omom da se tumo choose la sa do mal sergile mungil ala ko do mal sergile minute.
Dia Dia ketemu. dia kan ada Dia temo kongel wasi bong mai kelokol mel mei emrelital belul mo ngil RSL ku next administration. Abay Gomez mlarinya proposal arwa minister. El wase instead of 15% cut, di bol the fund ra 95% ra tial current level of expenditure. Ngadir minus ra 5%. Minus Rafa. Sige na bay gumda sa kalay bol compromise point. Rel siguma administration o mes rigirel seng most likely kat tablabla asabel adu mo meter sige tal diga. Dia amal su mo ai sei el sori a di nga asem level ite gi de gorgi lo ase. La ga bodole maudo da outside. Di nga audo da transfund del me elam dospe. E dura adra maria la sem umera ike. Kira re malu. Len nga ulak mulo ai sei ngar lil giril umera. E dunil dura adra maria la se tia condition el gamil mutol melbelo. Ai sige. Sei gi. Ulgo min sigur kami sel gureng seguidang malu ulgo mara adal mga dur tir to mable gengem bele. Tirgal adra mereka tatib la tebe tong temore wela tebe. Dia ka di ora blageu. Yo tiamo question international issue wai se le adra mereka lam na neglect sei gi del partra we. Ai sige. Bulgoni. Dia Le gida di lulu nga ga rimembra tingel ngal presidente de la sera allo adresa a sora niti al zimrela di lulu asei se de luto ma dul gira campata en gira del namom sisi mo quiero sisi un teble a du el sebed el vigido el dor men dia do gora madakto lo se tel kabelmenta makarang kadumul go ay gelso Dia lang will excuse ng nga pandemic. dia akmal mereka suliul teru bak. Kita malu ilat teme de la gora mal langu mol kita. Angkal ngartel kora di wasim lamu. Muna mangulat teme. Wai sei. Makmal di mereka suliu, dia kan mereka suliu kami arome setiap program. Esel dulu telmo kasues en October 1 el Independence Day magi mal di unbehave ra kausis act ma TMC. Matirgel engineers, mar editors, el dia kami street mal tira un tiap programa am sisi ilmra yang ngar ngira bekel belsen at tira gid dia kami street mang unbehave of us. Yang imal mereka suliu, I wish you a happy 26th Independence Day. Paman sulat.